Roi shimli ali korum ram sot mira da ka kan tum psychorally rawi makavad lukum san sok meji tasung iruno. Remetwi the issue is certificate of appreciation hi ituming sona oklimi hauge ituming sona pa hi pim kare pe kuaina sang ka church li lungsan lak kaina marek lak kaina otram chumi kaya shinau nei awe otpam namsak pai at should timing imak sawi wang hi ishiwe asher saksa hi arwi hena thaure ali church na ningishi sada certificate of appreciation hi mingai dale pim longa ni thuna tamkhoi pai chung khalai sinse salak kaya shinau nei kala dharmarin li lublak kaya mi akane an watram chumi kai hi thada formally ajwaina thai sai jilala awa tam ga chali church li kala shitang lauli nathing mira gi tum chitsange ning shi azak sada pimpim li arwi certificate of appreciation ni midle pimpim ni shong ka kam li Sanau kater lak chung ra de lein tum dong le welcome sad le asama meeting with li tum azing li cha mangre chili la sambang rok se kerjan la sang rok se remit with the iram tuimak sha pingli substitute te wa hangau ge. At the beginning of this century at Columbia Theological Seminary, Decatur, Georgia, there was a gathering of prominent leaders and church workers led by the famous Old Testament scholar Walter Brueggemann. They sat together for many days and their task was to find out what is the need of this 21st century. What do we need in this 21st century? So after deliberating and discussing for many days, they came to the conclusion that the need of our time, this 21st century, is hope. Hope is what we need in this century. And hope is what has brought us to this house of worship this morning. Many kinds of hope. We hope that when we come here this morning, we will meet our old friends. In the city, it is very difficult to meet friends regularly. So some of us, we are hoping that we will meet our old friends here. We are hoping that when we come here, we will fellowship with one another in the name of God. And this morning, we are hoping that our spirits will be lifted up as we sing hymns together, hear the Bible read to us, and hope to hear a message from God, or be empowered as we sit in the presence of God. When life is smooth, it is easy to hope. When things are going well for you, whether economically, mentally, spiritually, it is easy to hope, to say that things will be better or will get better and better. But when life becomes rough, and that is the case for many of us, when life becomes rough and unsteady, then our hope is shaken. It is difficult for us to sustain hope in the midst of uncertainties and doubts of life. Many of us this morning might be in that kind of situation. We have a job, but maybe we find no joy in the job that we do. Or maybe no potential that the job that we do will give us meaning and purpose as we go on. Some of us may have health that is fragile and failing.
And we are hoping that good health will come to us. In spite of the challenging diagnosis that comes from the laboratory and the doctor, we are hoping, some of us are hoping that our health will be good. Some of us, we are worried about our finance. Probably most of us are worried about our finance. In this volatile economic situation and climate of our time, none of us can say with certainty that we will stay afloat all the time. For some of us, it could be a relationship with our loved ones, with our friends, a relationship that has become shaky. For many, it is a future that has become very bleak and uncertain. Hope is the need of this hour, not only of this century, but of this hour. If we have come short of hope this morning, and if we are hoping that God will encounter us, Jeremiah has a word for us. Jeremiah chapter 32 is our Bible text for us this morning. Jeremiah says, "For those who trust in God, the present may be broken, but this will not last forever because the future is in the hand of God." For those who trust in God, the present might be broken, but this will not last forever because God has our future. Shakespeare says it well, all is well that ends well. It doesn't really matter how you begin your life, how you go through your midlife, but what really matters is how you end your story. And here Jeremiah is telling us, through the historical situation of those days, that the pain, difficulties that we go through will not last forever, because God has already written or scripted our future. If we trust God, we don't write our own story. If we trust in God, God writes our story. And when God writes our story, the ending will be good. Word all the difficulties and the pains that we are going through right now. And as a symbol that there is hope, things will go well, things will turn around for the better, in the midst of certain military defeat and destruction of Jerusalem, Jeremiah buys a piece of land from his relative Hanamel. Now, who would buy a piece of land when there is a war going on? When you know that your nation, your land will be taken over by your enemies, by the Babylonians, who would buy land during a time of war? It is a very bad investment. But because God tells Jeremiah to buy a piece of land to signify, to symbolize that good times will return, that the bad times will not last forever, but good times will return in God's time because God has scripted. God, if we trust God, the present pain and suffering will dim into insignificance when God meets us in the future. God has our future in His hands. And the hope that we bring this morning will be justified when we place that hope in the hands of God. Avu avabing naungarabing li support sai. Lairik tam khawai li paisa miye malai lala shuk laka short laka miye.
training ga zara tam thran hilila sayhasat aina legacy aina atum le katom mi awa mana nauli yang laka nau hiba hili kajihan le ye mi shemba ye kajiwe wang aina nau bing hili lan la pesa laka mi laka kiklasai kajihan le hauge da nau bing li mathalai niang mi ram bing na ramai na mathada shok ta klei bing cham cham dan da lai ka them bing wat ma hak ta sam bang da klei bing sports ngreu da thei bing jli ram bi bing na athum li ma yang sake athumai wangai ne iram ming hi min na thei re athumai wangai ne iram development ra la bai iram moi akama khanau tang hi athumai pang le lei de hau ge da ka chi han ni lei jau ge da ramai ka them ma ka thana bing li ramai bi bing hi na sheba sami ithum hila Bangalore lipam da clay or city khang dai lipam da clay shim song pam da clay aju ithum hili watcha da clay hi I we akama khanau tang hi phawra ga jo ga han le na sa da clay da kiban hili ta la ka I akama I we akama hi jak shiaura shiman haura da wat masalak mane ka chu wat sa la ka akama ma thamai haura khanau tang ma thamai khar haura ga ji we ga han le da ithum hi watcha da clay ga han ma clay mi binga atum kala ta atum mang na ku ti hawe ka hili le de klei tum ka chi han le haw ge de hili wat sa da klei ne aring tor hila itum hili church li raka da klei hi ka chi han le da raka da klei ne bribrawi akon sa ka vai ka chi han itum so no bing hili ra la ka itum room da khorum da ninglum ka vai mang la khang ka vai we ka chi han lei kha lei sa kha da itum hi krane ka che han we wang ne itum hi khring ne wat ka sa ne itum brurali krane mikumo we ka che han hi halake ka che han ji ki ba we tung li per de lei klak ji ba jina ka sak mai thui ji khang han ne wo itum we ka che han ji og thui we tung li per lei la chi thai kha itum we wang hi naw da ka sak rabai kjibawa mikum itum hi kya ka them la la thang mai la itum na ma wa shong khrer hi ngabai wo itum na ma khrer hi lei ji ne mikumo scientist ming na kya ka thai tham mai la akam ma khnau tang nai nu khun gro ga ji hi ma hang rar mani akam ma khnau tang gazing ro da tru pong ra ga ji hi ma hang rar mani itum aru ya gazing hitan ro ra sipani ta ra ga ji ta da de ko hang shape khang ra sak kai na hitar ra ga ji hi them lak salala mikumo arain tang da itum ma hang rar rang doctor being we ka them sak ma ma aina itum we ka chot ka jang itum we ka zat hi la teu ka phai re kha ajura sung da ka zat ka tong ga psychology itum ne mu yu ra ngai malaria hi arui tang de itum na mu yu ra ngai kya ka them sa la phare ka za leprosy hi arui la itum na mu yu ra ngai I yaron da le ka hili tam da college le tam la ka Velor we CMC Velor hospital nglem jili leprosy we centrak le jene karigri ko ha pamle jana jili wala ka akhwa ba jana hange leprosy chingum thra mko thilia India le male le mre ta hange ka achu le pam de le chingum thumra la ngar de kya ka them sala la mikumo hi limit lei da khlaine India na yui khai hi disease jaila kamang le polio hi India na yui khai ni aru India le polio ka zai gi hi aru changa at least government we miktalia mathai mane idum na ngachila kai ka zat aids hi okthui na ru la kya ka them la research ya ka sara la mayuiram mane idum na ka sak zam tha la kai na zai ye ka khibana pasam tha shon sabda
thang gai to mai phasa hi tek ta plong re sui ta plong re ka zat ka kari mai mi kumo wei ka them sak mangai na ria ta da shumai thak mai hai re itum Bangalore li tam da le la ka 1984 le ka ta ni Bangalore atam ji tranjilia Imphal line Bangalore ka ta hi songza wa tung li khlai ne chimi shak ki chimi ka khoi rig ji Imphal line songphone za da ka Bangalore tak song hi tiam moi tu da chimi sho phanga thang khui ka ja Imphal wa na Dimapur bus wa ra maning ka Guwahati nang da bus an ka ra la ka chi wa na Dimapur maning ka Guwahati wa na train khui la ka Bangalore ka ta hi chimi sho ka thum li ma sui ta ma ni chi thai ka tha da chimi sho tiam moi tu da phanga hi khui la zat Kari reigesang apong aina mga aina kazat hi aruhon bawa chimisho akli itum ungshap tale ka chimisho akil itum nangran kazakai ungshap nda ashama pung tharata kai thilia pung parwata kai thilia aju I Manipur ungji ka mramre flight malai lui jawla khalai laga atami shumaida itum shimung khwai we bang na kraw raw re kha Shim ngalang da ungshap inungai uda bring ngalang da emergency le auda shimli ungshapi pangshapi mi kumo kya ka thai thamang salala ithumli malai rangai ring phanga ye thumi ok thoi na ri cha cha shem la ga ithum ring ka ba hi matai sang vai bang sa dale restaurant la kam tha shem dale chili park la chung ga shem dale mall la cinema hall la chung shem ithum ring park vai ko ok thoi ithum mi bing hi I ring ka ba ka shung hai re shab hai re Kaji Laila Malay Mani. O Gutui me being a Gyakat, Taitang Mailala, Tam Lilla, Itum Namavashum Graji Akalijini. Jeremiah Atam Jenitum the Takewi. Jeremiah young Laka, G Atam Tranit to short talk the Lahi and Israel Winekahani. Babylon where I ling a shik to Howlow. Chitha ka kring sampang re ka Israel we aunga chatam le Israel shimana sai Judah azing baji le sai Judah we aunga Zedekiah banawa Babylon we aunga le mang shik la mang sola Egypt we aunga baling sora jahawe Jeremiah na chimat halu gujine Zedekiah na al ho jin dang thumda ka thasik la jang ka thasi yana Jeremiah na Babylon ling solo Egypt limang solo ka Zedekiah bana brevrawi tui himang nala miwi tui maran makamshunga Hanania longwi tui nala ka Egypt pali ngishik tui kaini Hanania hila maran ni the what saksani ana brevrawi mingai na ponge Chiatam tranjilia Israel obing hi Babylon ni tuk laka Pai sai kai ka hingi Jerusalem ni kapam ne jen hanania na gahang ne chingom khani wi lungli Babylon li tuk ba ka haya itumai ka them thang ka mai bingji chingom khani wi tile hanral wi re iram le kala Jerusalem me khorom shimai na atum na khuithui kai thong thang bingji la hanlar wi re ka jine hanania na jila bri roaming sing da an phong da klai ne ka Jeremiah na chima tham re Arui mung mare. Chibi bangan Jeremiah na kahang na Babylon bing jili pam da takle bing chichi jo alaga. Natum na pam da kla pam jili shimsaka lo. Luiva lo. Naungara bing ji sakza vai da misang lo ji anhang jin. Kaji bawo vrivrawi thangmai vrivrawi vision attitude an thai khai ne sang da pam ra. Chingum hang shini shuga jili pam mai. Kibali nganara Brivrawi thangkamai jili itumai paisin sa laga itum ka jahan sa sika maning ka mikumo we tui kashim ka mung shokiji thangkamai kama wa khshung pangshap khalai ka lei chaw ji maning ji jili itum jahan sila itumai ka jahan hi khibawi tung le persikla ka jimai Brivrawi tui hi chotla ke mung fumra ka ji khiban nga ngai da Chot tak lay cruise pung tak lay aril pung furugo jika kipan nganai da ka kanara la ka ari power ungaw re
กุลามาหาเรื่องจะจิบังนางไงไม่เลยคือมีกุโมอิทุมฮีก็พายิงนางไงไม่เย่ก็ชีฮีอิทุมไปวางนาวตะพาไว้ก็จะเลยอิทุมกันหลังๆมั่งนางไงเลยตะเลยนี่จนตั้งจังจีเขกลักSouth India เลย ministry หักลักใครนั่นทุ่มน่ะไทยเลยเร่อิชิเชอร์เลยก็ใส่หิจังเลย Jesus calls เนี่ยอาชีวะว่าใครบ้าฮี DGS ดินาการันเอามาวันสัตว์เวรีแต่ละเนี่ยลักใครมีเนี่ยอะไรอันเอามีอะไรนะพอลดินาการันนะ ministry ฮียังดักเลยเนี่ยอาชีวะ ministry เวจิลีลารีอักช็อกวะยันลารีก็ถ้าช็อกเลยจีก็อิชิวเฟซบุ๊กลิซันตั้งแต่อิชินิวส์อัปเดตก็สัตว์แต่จังอาชีวะจิลีถ้าแต่ปากเวลารีบ้าจีไม่ชงสาก็จีถ้าก็อาตุไม่เทคเวงวยกันเนี่ยลารีจิลีถ้าแต่ก็พิสังไงเลยอาชาว่า DGS ดินาการันฮีมาวันสัตว์เวกายที่ลีก็จึงรำเลยกับผมให้เลยก็เลยอะไรก็จึงรำลีผมเลยก็บริวารลีอ่านแอดไวซ์ฮัดเลยเจ้าล่ะยังถ้าได้กษักตุยปองมรำลีอ่านแอดไวซ์ฮัดเลยแต่จังแต่เลยวะแต่จีชีเที่ยวเลยมาชงสาก็จีก็ทำอะไรมีแต่เลยจีมาชงสาก็จีเที่ยวเลยจีงวยขายเนี่ยมีกุโมอีเลียนาเลียอีทุกไม่เที่ยทั้งขโมยว่าได้แต่มีแอดไวซ์ฮัดไปสิละฮิตาใส่ฮิตาโลต์เขาบริวารไทยเจ้าใครมักวัดลีมีอาการเนี่ย advice ไปละสับชิดไว้เนอะว่า God is omniscient จิตเลยแต่ไทยเจ้าวิตเลยเด้อาลีมีเนอะ advice ไปละก็จริงนะวะ Bible เลยไงเขาอย่างเงี้ยคือจิมุ่งตาจริงนะวะ Peter เนอะจิชูคริสต์เลย advice ฮักได้ซาเดมาจินมีได้ซาเดจิชูในอีเยรูซาเล็มไม่ว่าเลยจัน Peter นั่งมาว่าเราได้ advice ซาเดยันจิชูนักคราราดละลีจากเชลันคราราดละบริวารลีทุนนักเขียนไว้สักก็ได้จีเอ็มสาบายมันเนี่ยเขาเลยจิลีอาจจะไลน์นักเลยจังเลยเดเลยอิชิวเชิร์ชอิชิวมินิสทรีลีจังเด็กเลยบิงลีอาสาวันจิลีก็จังนำลีเพียดมีปั๊มเฮาก็เดอิชิวเชิร์ชจังเด็กเลยบิงฮีกุลามาเฮาเรสอมีเฮาเรจะจังเดเลยเดบริชิวมินิสทรีลีมีจังก็ขายก็จังหิงวาลาอิชิวตั้งคนเชิร์ชเล็กเขาก็จะจุ่มไว้ที่สองไม่เรื่องจริงว่าละของน้าวิเชิร์ชเล็กมันก็ถูกก็จะอาชีพสุดท้ายไม่เรื่องจริงว่าละบริวารว่ามีจังมุขใครก็สาเชิร์ชบริวารมันนิ่งมันนี่อาชีพพงศกตะกี้นักปลาไหลจีมันชงสาก็จีมันชงในตัวจียารุลีห่างง่ายนี่ก็นึกถึงเล็กห่างในมรมากก็เลยถ้าได้ยูทูบลิงก์น่าตะกี้มรมากนะอีทุ่มน่ะชิมชงถ้าได้มีติ้งไว้วางห้องตะกี้ resource person มีเงี้ยถ้าตั้งเราอีทุ่มน่ะมันลักกันน่ะจุกมุจุแล้วก็โคของไพ่อาทุมนั้นทำจิตให้เด็กเลยต้องจีมันไม่ชุ่มมันเนี่ยไอ้ทุมบ่าวว่าแต่มีฮีแต่ตุยฮีหักละกันมันตัวเองก็มีจีบาจะก้าชุ่มเลยมีจีบาจีเวลาชีลักก็จะคุยแล้วก็หกของไปแต่จีวันนี้ทุมเดียวก็ทั้งไม่ได้มาทิ้งไม่ได้วัดซาใส่ก็จีนี่ฮันนั่นเนี่ยนั่นละบริวารมิงสิงเดมาตุยไปมองชุ่มมันเนี่ยอาลิงก็ชอบเดเซมายาเดอักละเลยอาลบริวารมิงสิงเลยก็มาตุยก็อันนี้คนนี้ลีเจเรมายานะนั่นนี่นะก็พงจะมั่มชุ่มมันเลยแต่เจเรมายานะไม่ชุ่มมีอาตมจิตรันเบบิโลนเอาเงินในบุคัดนัซร์นะเยรูซาเล็มลีกุยน้ำให้เลยก็ตาตุงเฮากิจิก็เยรูซาเล็มอะไรชมันเฮากิจิมีบิงลักจงก็มังลาชมันเฮากิจิอาตมทรันยิลีบริวารนะเจเรมายาลีเนรัมลีอนาทอดลีชิมลุยอักโลนว่าก็ตัวน้องเมย์ฮันนาเมลอันน่ะอาชีวชิมลุยอราสารนั่นโลตั้งเลยที่บ้านรายตั้มลิชิมลุยโลดรายซาตักเลยตั้มทรานลุยขลุ่ยชิมลุยมังจามเนี่ยมังขมุบิงนักล้นดรายราลก็อะไรอีทุ่มรามิชมานเอาระรายราลก็อีทุ่มชิมไม่ทอดเอาระที่บ้านลำโลดก็ก็ริบรานะเจริญมาดีโลก็จะอะไรขนังตักเลยจอดตักเลยเห็นมันตั้งเรย์อิลิสิตสังเดกเลยมีบิงวางอะไรจอดตะกเลยเห็นนักมาตั้งมาเลยขมาท่าทำจิราราสาระเจนจิวอามหาสาดโลก็เจนี่วะลำจิ
itum hili aring thork zibai da klei itum wang la kanang da klei chota da klei atam chunga ari zat da klei ngwad lai rai ka itum na rali ngwap da sisang da lai ka Jeremiah we pau bawa itum mai chot hi ma sang ma rag jani rana wa tamli itum mai mirin hi ngacheng sak mi re de itum li hangla da klei ngalai lo lo ji we kaklat bawa rawi lu commission hi ma theng rang nge ma shiman rang nge ji we khudam ne wo Israel now being he Egypt li raw sa da le ngalai ma lem de mi wi raw sa da le hau ga da ngalai ma lem de lu commission wa da ji Israel now being he lam hang li yaw thi za da le ngalai ma lem ne aram kho mang wa ma ne lu commission ni kha wa da ga da khang ngalai khlai ji we khalat pa wa rawi lu commission hi lei da lei ga ji ne wa ngalai lo khu lo rawi sok mi ra lu ra ga ji I thum we atam le yang se na we mirin simkur mirin ramai mirin ta de ka piao yang se ka chi han hi theng gi da lei la ti tha kha aring a thor hi Jeremiah we tu ai na itum na kitam khoi bai la ji ka ri ran hang da klei hi ka chi han ji me ha tai fu lo me shiman ga sak lo ka ja I we lu commission ji na we mirin ni ra la kre te ri ran hang da klei Jeremiah wa tam lia ngalai lok sang hi na ka chi han we khudama ka sai itum lia ari ri ra we khong per hi lo cha per sa gi ji hi na khudam amaha sa da hang da klei hi I we lu commission na tum li le de le kho arui la ka chi han ji ma sui ta lo ka chi han ji ma sa shi mi thai lo ji we ka khlat khida ran hang da klei ba I we khong bol li ra da klei I we khong por mi da klei hi na tum li I we lu commission ni ma theng rang gi ji we khudam kho gi ji hi sa da klei aring a thor hi itum me ka chi han ni theng da le sa la bai kaw da le sa la bai ka awe khong per hilira la kha itu mai ka han hi shrin lui che renew sa lui se rivrawia apam ni ra la kha itu mai pangshap hi awe lokomation tung li itu mangza la kha itu mai mirin hi ka han tung li rivrawi ka han tung li sham lui se ka hi aring thor hang ka ngai ni